Well, hi, welcome back to Gomes Home Production. This is the main guy why we are here. Chef Anthony with you. And I'm his wifey, Lydia, translator, assistant who doesn't do anything. Thank you. So today we're gonna make a tiramisu, and that's Gomes Style Tiramisu. Danas pravimo tiramisu, Gomes Style, test Anthony Style, njegov recept. You're really gonna love it, and it's really simple. So let's start with the ingredients. Svidjet će vam se jako drugačije nego ostali tiramisuji, nego ajde da počnemo sa sastojcima. 2 big spoon of Neskafe. 2 supene kašike Neskafe. 250 ml of whipping cream. 250 ml slatke Pavlake. 30 grams of sugar. 30 grama šećera. 6 pieces of ladyfinger cookies. 6 komada piskota. 1 teaspoon of vanilla essence. 1 kašikica vaniline esencije. Some cocoa powder. Malo kakao prahu. And 30 ml of coffee liqueur. I na kraju 30 ml nekog kafenog likera. Let's start with the tiramisu. Just for your information, this tiramisu will be enough for one portion. Počinjemo da pravimo naš tiramisu. Samo da vas obavestimo, ovo što mi pravimo je samo za jednu porciju. It's a little bigger portion. I malo veća porcija. The first thing, we're gonna take a bowl and we're gonna add our biscuits in it. Prvo što radimo, uzimamo činiju i dodamo naše piškote u činiju. Biscuit we're gonna cut into half just for garnish. Jedan ćemo iseći na pola samo za dekoraciju na kraju. Okay. And we're gonna keep this on the side. Stavit ćemo sa strane. Okay. And now we're gonna take a cup of hot water. Sada ćemo uzeti šoljicu tople vode. And we're gonna add half of the coffee powder in this. I pola kafe što smo vam rekli će dodati u toplu vodu. Okay. Vruću vodu. We're gonna mix this. Promašite. And now we're gonna place this water on top of our biscuits. I sad bukvalno ovu kafu sa vodom prelivamo piškote. And now we have to crush it. I sada ih izmjeckate. As you can see, as soon as we put hot water in the biscuit will be soft and it will turn into a smooth paste. Kao što pretpostavljam znate, ali čim sipate toplu na piškote, one se razliđu, tako da bit će kao pasta. Mislim, bit će bliže. You gonna help me? Yes, yes. Alright. You just have to mash it with the back of the spoon so it's turned into a smooth paste. Samo ga njeckajte sa poleđenom kašike i dok postane kao gusta smesa. Okay. As you can see, it's like a paste. Kao što vidite, iznjeckaju se. Okay. Okay. Now we're gonna keep this cookie paste on the side. Ovo stavljamo sa strane. So now we're gonna make a tiramisu base. Sad ćemo da pravimo bazu za tiramisu. For the base we need cream. Za bazu nam je potrebna slatko Pavlaka. Okay. Then the sugar. Zatim šećer. Okay. And now we're gonna blend this till the cream is whipped. I sad ćemo ovo da mutimo dok se Pavlaka ne uvuče. As you can see, our cream is whipped. Evo, mutilo se slatko Pavlaka. Ovo što sam pričala s Antonijem, pošto ja nisam nikada ovo pravila, možete da koristite i šlag ako želite. You can use this whipped cream which is ready made, or you can use this powder cream, but I prefer to use this cream because it has a really nice taste and it doesn't have much sugar in it. Možete da koristite slatko Pavlaku zato što daje drugačiji ukus, a i nema puno šećera u njemu. Now we're gonna add our coffee liqueur into it. Sada dodajemo naš alkohol. 1 teaspoon of vanilla essence. Jednu kašikicu vanilne esencije. And finally the coffee. I na kraju ono polovinu kafe što nam je ostalo. Okay. Now we're gonna blend this for a while. Sad ćemo Okay. You can see our tiramisu base is ready. Kao što vidite, baza nam za tiramisu je gotova. And now we're gonna
plate it. Sada ćemo da stavimo, da aranžiramo. We're gonna place our tiramisu in a martini glass. A mi ćemo naš tiramisu da stavimo u martini čašu. Okay. We need 2 piping bags. Treba vam 2 kese za filovanje. For the first piping bag, we're going to use a nozzle with no star on it, like no design on it. Prvo što će staviti, ja ne znam kako se stavljaju Srbije ove kese, ali Anthony stavlja ovaj metal koji nema dizajna kako mi je samo ruku. Okay. The second piping bag with the star nozzle. A drugu ćemo staviti sa zvezdicu. Not necessary that you have to use a piping bag. You can use a butter paper, just make a cone out of it and you can pipe it from the cone. Anthony, ne morate da koristite ovo, možete da uzmete i puter papir i sa tim da dizajnirate. Nije ni bitno što ćete. Okay, so let's start piping our tiramisu. Ajde da počnemo. Okay. We're gonna add our cream mixture in the star piping bag. Now you're gonna help me holding it? Oh yes. Alright. Okay. Okay. This is ready. Now the second one we're gonna put our cookies. Prvo smo stavili bazu, a ovo stavljamo ovo sa piškotom. Anthony je stavio piškote u okrugu, a bazu u zvezdicu. So now we're gonna pipe the tiramisu. A stavio bazu. Okay. Now the cookies. Piškote. I'm sorry, but I'm learning. Okay. Now again the tiramisu. Opet bazu za tiramisu. Again the layer of cookies. Opet kolačiće. A piškote. One more layer of tiramisu. Još jedan sloj baze. Okay. As you can see, our tiramisu is layered. A kao što vidite, tiramisu ima. Now we're gonna dust a little bit of cocoa powder on top. Sad ćemo stavimo kakao puder od gore. Anthony će staviti kakao puder od gore. Okay. And garnish with, oh sorry. I ukratit ćemo ga sa piškotom. Ta-da! As you can see, our tiramisu is ready and it hardly took time. Da, kao što vidite, tiramisu nam je gotova, stvarno nije trebalo ni 5 minuta. Just keep in mind when you're serving this to the guests, make sure you chill it before you're serving it. Pre nego što ga poslužite gostima, tiramisu, ohladite ga dobro da bude još lepšeg ukusa. Please do try this recipe at home and please do subscribe on our channel. Do like us, leave a comment if you want us to make something different which you want to see us making it. Yeah. Kao i uvijek, hvala vam što ste gledali. Ako želite da vam nešto pravimo, ostavite nam komentar, ostavite nam like i pratite se na kanal da vidite šta ćemo sljedeće kuvati. Thanks for watching. Hvala što ste gledali. Bye. Vidimo se. Ćao!